Tala Fou se whapoponga o Tala Fou le Radio Samoa mai Ausetalia. E manatu I lātou e te lele sila fie ma tau patau ta vale, e o atu le tausanga I lua whetau se fulu o whewha I ta vale e ave lava I lātou I lunga o wala o Australia, mua mua I mga ala I le whaitua Mount Isa, I lalo le polokete whaingole Zoe 2, leo le awhataita I ai mua mua ta vale ma le ailo ai, pe o tala whea ngai mua la te tele ma whailo o iai le teminei. Whamtalanga le male Queensland Transport o whaino ai, wa levo na sauni au stadia muito I ngā ta'avale ia I le whātau sanga tanuai, ma o ni whainga fō I mea whātekuna rosi whaona pō nei. O mai o whaona whāporukala meina ia ta'avale ia matua I saunga le mū mō le whāteita inga. E se whina ngalo whaari o tangata le nei mata upo whai mai isi, fia lava lātou ta'avale o iei nei e whaafoe tangata, e manatu nisi ele lei fo I lea whainga fōu, o te tau fo ina wha masani iei le tūranga o iei le sawa o whainga wha teknolosi wa iei nei le lalolangi. O whamatala wili ili se li poti mai le alata iwa Australia le lawe ina mai se tama na sawa variane masio na whawhine a nga ilo latu a inga ina watu ua le aonga se isi tene titi se furu tasi tausanga se manue ave wha malosi e se isi tangata. O whaeloe le ripoti le whainga tauna tō manatu po le ase tūranga e o iaisia tene titi pe ana tau nuu le ave wha malosia e le tangata. Whai mai le ripoti o le tene titi na savariane a nga ilo lātou whale le saruspu walo mati u iatu I Doncaster East ai a nga ia neise li ele masania I se ta'vale o le Audi lanu efu. Ta ua le ripoti sa ia fosi le tene titi oso I tono rana ta'vale a o le fefe tele le tene titi na mamo e se ai malafi se tonga maula tane pe ita ina toi didi watu I le ta'vale le li ile ma whaatalitali le tene titi. O le mori maua le tamana psosoani le tene titi e anga I atu o matua I mafatia I le fefe ma le mawhai o na tautala. Sa ia tau mawhai e whaafile mu maanga I sa ili le ainga a o lo fiu fo isi o na tamai whelua I solo I le ta'vale sa ili. O le temine iolo o su e reo le mata upu mata rosanga inisia sida pia ni wha matalanga ina ia fesosoani ane. O wha matu ane fo e leo ma se ata wha o ngā ile computer e tau wha ata I fo ringa o le tangata o lo sa I dia pia I le teminei. Ma liu seli I se whalawala tau ta'avale le tu I mātua sini le wawao na leila, whai mai li pote leo e tasi ta'avale na awhia I lea whalawala vei Epping Road I Lane Cove. Whai mai le tu ai ngā ta'avale Mitsubishi Mirage na le mawhauna tau fiofi ma la vea ai manisi o mō li o le ala tele I le whetaula I ngā ala I Mowbray Road ma ta'avale vale ai ma le ta'avale. E na o le ave ta'avale sa iei te tonu o le ta'avale lea ua maliu ai le iei se istangata na awhia a o tālia su e ngā leo ina nei whalame lave. E lua tau sanga o seri e fia le ta'alonga le lakapi na tūna I whamsinonga I Binley I Brisbane ma ia I nai mōrianga I winga I ni whamtalanga sa whaia I se match official ma lona to lua e mafua mai le ta'alonga Samoa ma ene langi le tausanga taruai le I pore rarangi. Na whailua le whamasino I le ri ilea e lei se tangata lau whali o se ta'alonga po o se match official I so se ta'alonga lava te tawana o ia tūlanga ma a mai se lava pe a fiai manai o lato a inga. Na whamawina le whamasino e peo na ta ua li pote le 9 News na whasua avale li ilea I lea taimina ia whaatino ia whamtalanga ma ua sala mō fo ia na ngā ioinga na whaia. O le ali na soifuane I New Zealand a wau maunei Brisbane, wa tu ina ia se whaasalanga Good Behaviour Bond e tutongi, a na whaia morianga ia na ua whaia le whaai unga I la tolo o whiangai malei polalulangi e mata I tu social media accounts a lau whali mata a alo. Whaero ai se whina ngalo le officer sidi le World Rugby Alan Gilbin o lo whangasoro peso e suenga I New Zealand mawharani pa pefo I Afrika I saute mata upu whape nei mai tā ua ia I la tau puinga mo tamata alo whape foi lau whali o le tālonga. Tala muli, o whaelo I lātou e ata mamai I tūlanga tau puinga o whamtalanga I lunga o pengata whaailangi cyber security o le au whaatawa le temu I Australia nei o lo ono iai se tūlanga lamatia a lātou whaamaumaunga po whamtalanga foi. O le temu a mata whaalauloa mai le sifulua masina taluai wa avea nei o se au unanga ta a tele mo whaataunga o no le taunga o fia o le tele o ana loa. O le company e umia e le PDD Holdings na nga amata nei Shanghai a wa fase atunelo na ofisa autu I Ayalani. Whai mai o le masina taluai e whasu tasi miliona tangata na o latu download le app le temu a o Australia lava ia tasi tesi ma le 2 miliona tangata e whaatau I lea au unanga I masina tasi. Wa mai ono whailua le temu le 7news.com.au
E la tau te leo whatawina whamaumaunga o tangata whaatau, ma o loo honga tasi fo i le whaatinoina o a lātou ngā ruenga, ma tūlanga mana o mia o au nanga whapenei. O le te miu lia ma le valus fulu wafe ana suppliers, e pe ona whaero le ripoti o loa, ma o le brand au pito i wawe lelo na tuputupua e i to tonu o Ausetalia. Tala ia le Radio Samoa, mole nei a solua.